Шагында Ева Балтаева Людмила Владимировна шаг Хамран парк шиндень каласа барады. Шамбада Пирен парк, Малдан парк пек пулман. Шаг вырында ширимшул гаялла, пирен булны педем Хамран авалхи ела ергене похынза туны керемет карды. А керемет карденже онда чи войлы ела ергез емиртерне. Кергуне вылев пусны шагында халық пабуғынза тұрбул тузай нежен тавдуза Хамран турысене незізене тавдуза тавзымахи галаны. Шамбек ела ерге етермели вырын бұлныгу. Анжақта шак вырына бұны шулгайала ебір кушарастерімір шала вырмана парк пектуза шак халхи вохотри шайба пулдырдези. Шамбада шакында вара хойын пирен авалхи ела ергебе енженде кунда пирен вырын бұлны бұзасын. Шагымбек это шак его шағына шак керемет координетоваган маштер Балтаев Николай Михайлович суласа еліне. Бұл она курын шамбада шак вырына бір күрендерес мардезе шакында юбалар сафардымыр. Шак хужан хойын келі аншу халдыр десе хужана күрендерес мартезе. Шамбада шак бұл керемет карды вырыне тұратыны юба, а ыты юбазем Хамрын халық хон мифология, легенды бе туны мәзем, юбазем, вежек малалла теп комплексра. Хали бір онда малла каят бұр, и вәзене пұрын içinden де каласа парады. Ну, мәле, ебі шак мәнсене, шакымбек шиксағы барасы бол. Терлі халықын болны, бұл пирінде болны, хойзен комыл не кыдардас тезе, мәнетні жын, вәзем түрек түлезе барас тезе, шагымбек мәнсем шиксағы барны. Терлі ал жылы, ебір, конечно, көмбек волынде хитрек мар, көмбек ябала шаксағы барны. Она терлені ал жылы зем перен шаксағы барны. Бәдім ела ергене иртерне ғышын, турызене азынза, вәзене тавдуза, парне шаксағы барны. Шак юба бол, пирен незілзен юби. Вол пурныш евыши. Пирен незілзем авалдан хойзен ашамышне туры вырыне хуны. Шу чандалық па келі жүлін пурынны. Шамбада шак юба шинже ширза хуны. Илтын юба маннатте. Омырткайық манан недене. Атене далнаштарны юба илтын ба мәншіндезесін вол пурнышыра, вол шемьере чи войлы, вол шемьен тыдыме. Вот. Шамбана чи хаклы илтын баданлаштарны. А ку омырткайық, вол шүлде, вол аннене омырткайық паданлаштарза, візем она туры шайын жеді цаданы. Мәншіндезесін вол шымарда жинделарать, вол пурныш парать. Шамбада ылтын юба мана не, омырткайық манатте. Шак паркра пирен юбазем, хожызем, анене туры шайын жешеклеген шакымбек мәнбе шуғышпа туны юбазем пиден умай. Мәншіндесесін авалдан пирен
азате азанезем, мон азанезем, шутланы. Это пәдем войлы ховадында, чи кирли вол, чи войлы, чи пурныша чи кирли вол, анне пиде войлы сумасуна, вол пурныш параган тезе умынже пуштайны. Шуттын жери ебір, унда шинзем, чырджунзем, тогда мензем, үзендранзем үзеші пурнаша. А вот похорду жинже, онда шинна гурман пулымзем бұл заердеші, тогда онда яланақ ыры турызем мар. Онда шамбек көшчігінаш урхла турызем, візем аржури, вірешелензем, мәждесін візем кужа курынмашы, анжақта візем шақ шүттін жере пур. Шамбада хал ебір хамрын незілзене, ыры турызене хизеплезе, каят бір ылтынду шине. Атила патшан хеже, ылтын хеж. Атила вол гунзень патши, а гунзем пирен мон незелзем. Ебір гунзенжен бұлзағайна. Вол пиллікміш өмір. Вол гунзень патши бұлна, шамбада шак хеже вол тупна. Ку хеж авалдан шамбек пиде сумлы хеж. Она вол тупна, шак хеже туба, пулны шамбек калажу, кам туба шак хеже, вол пулать патша дезе, патша нумай халықын патши дезе. Шамбада шак хеже тупна атила, вара вол пиде нумай тыванла мінзене, йоқсене пірлештерзе, пиде войлы патшалық тузағуна. Вол пилікміш өмір, ылтын хеш атилан, кунда ширзағуна руны jelхибе атилы, куекінден капла мәнбе, саспалы зембе. Шак скульптура вол юба, хыбар. Шак хыбар вол шамбек турыш, вол изегилме булдарат. Мелле наджар хыбарда лайхинеде. Вара шак туме вол, авалхи вол пин шулгаялат, пулны шак
композиции, шак тум, междесен ку шүлге хушпу, хирарым яланах, хоен когорешине хитре жакны. Бұл шыңғырдадаган шамбек мен сыхлав, управ жакны. Междесен хирарым яланах таза булмала болна. Междесен вол пурныш парай. Пурныш параган ховат, шамбек хитре хирарым, шакынды пәдем шак ережесем, везем пәлдереші, яланақ шуратмала, адаланмала, малала пурныш пулныне пәлдереші. Var акшағы выл, шағы управ пәлдережі, вол шүлгеме ятлы, шүлегеме, шүлей хабарза, хевел батне хабармала, мәнші дезесін хевел, вол пурныш параган чон ховат. Бара шак пілдерет. Акшағы ту, кунда хевел, ту жіне хабармала, хевел батне шивухланмала, бара шакынды варенжи шодыге вол пілдерет, пәдім тендебе шиғынныне, шамбада шакынбек шүлгемене, перен хирарымзем авалдан шакса жүрене. Вара шабықтырда, шамбек мән исследование дұрық тапалы, шамбек палыртны, перен хирарымзем, Когыр жеребе чирлемен, візем таза болны, шак шүлгеймесем, шавенчен де пейді пулошны.